E toi whaatalo whātou le whaupoponga o telefon mai le siufofonga le lau mua mo le nei awa uli. Ua whaasilasila le meta le ave esia o le 10% o a lātou tangata whaingaruenga. Tusa lea ma le valu afe o tangata whaingaruenga. Ai o le asa saa atu le whaitau piliona tā la i le AI. E ono afe ngaruenga o le afa amuta pe ona lipotia le CNN. Ma o le aso lua 10 o me e a matai o na vaea. E pe a malefitu 10 te sima le 2 piliona tā la atu pe Amerika. Na whaalu e le meta i ngaruenga e fiso o tae ma le AI. Ua si itia le numero ka mupani e whaititia la tau tangata whaingaruenga. Ai whaase e ane e whaalu tu pe le AI e whaiangaruenga. O Januari na whaasilasila e le Amazon le silia ma le 10 ono afe o a la tau tangata whaingaruenga na ave e sea. O loo whaiaso e suenga leo leo i se tino maliu na maua i tutono se taava le mui ka piti i le po ana po. O le ava aia le toa tele o leo leo i le pitonu o peka peka i le aso, ma aso lumana i nei a o whaawa wai suenga. Ua whailo e le taitai o le Act David Seymour se mata upue ono ave ai le tai 5 se lauta la i tamaitia o ngā umalawa i wasenga se fulutasi o se teu ngā tupe o inivesi. Ina ia sanga whaalau i loa i pea le wawe whai o teu ngā tupe a o la Haiti. Na saunoa Seymour e le i whaapea ua ave o se polisi a le Act i le taimi nei. Ai o lea whaatupu manatu. E mawhaiona whaatupe ina mai le 5% po o le 30 miliona tā la, o le vai ngā tupe e ono se lau miliona o le Kiwi Saver, lea e sauwhanga i aile mālo i le tausanga, po o le 2.10 tā la o lo o tutongi atu le mālo i teu ngā tupe o le Kiwi Saver. O lea finanga lo Seymour na folasi atu i se whaatasinga whaapisinisi ale ANC di kalai estete i le po na po. O le aso tofina a matalia i pale i falani, le fono a atunuu e tutono o le whaala potopotonga o le G7 e whaatatau i le si o manga peitai, ua whaataatia ese le mata upu e winga i le suinga o le tau, ina ia whaamalia i nā i le United States, na whaalia le ofisa o le minista o le si o manga Monique Barbiu i falani, o le a whaautu le fono o ni whaafitau 5 mata upu e leo ngaonga tele, i se tau mawhainga e whaamalia ai atunuu pitosili o na tete le mamalo losi o lo i tutonu o le G7 o lo la tau mana onga, o le ave leo le whaamua i le tasi anga o le G7 po o le mafutanga o atunu e fito pito silio na tete le tamao a inga ua awina atu e falani, Italia, Kanata, Japani, Siamani ma Peritania tele hala tau minista o le si o manga i le fono o le G7 na ave ese mai le whainga maa loa President Donald Trump le United States mai mali lienga le lalolangi e whatatau i le suinga o le tau ma whaavai ai le puipuinga o si o manga talu ona toi fo e atu Trump i le taitainga o lona tunuu i le lua felua 5. Na whaalia le malo, ua whaalau tele le porkalame e saini ma whaamaonia i lava e tangata e peo palama, ka muta, maisi a la tau lava ngaluenga, mana saunoa le minista o whale mangaluenga te tele Chris Pink o lea porkalame, ua mawhaia i e palama ma tangata e ngā lulua i le whainga o awala e whaatafe i aisua vai leanga, o na saini ma whaamaonia e i la tau lava ngaluenga, ina ia mawhaiona whaanatinati ai le whaunga o whale ma whaatau ngofie ai. O le mana onga o tangata whaingaluenga nei ua whaatuatua ina i le whaatinonga o ala tau ngaluenga. Ia vave o na whau whale whaapea mawhaenga o lo o moomia ina e tangata New Zealand peitai, o le tūlanga maasani lava lea o le tuwai, ma e maafua ona o le umi o aso e whaatalitali ai mo suenga, ma tuai ai lava ngaluenga ai atili alua i lunga le tau o le whainga o le whale po o ngaluenga. O lea porkalame e whaatapula ai ngaluenga e pe o le whaapipi inga o ni whale tā ele peitai, o suinga ia o le afolasia le komiti o le Whole House po o le maota atoa o le aofia atoa i le tele o ngaluenga palama ma le whainga o ala vai i whale e o atu i le taitolu fo ngā whale e le aofia i apartments. Ua whaamaonia le vaenga whaupu whaia le Labour o le ao la tau lango i le mali lienga mo fe whaatawa inga sa o loto ma initia, ma o le a mawai i le National ma le Act le numera e mawhaiai o na whaatino. Na whaalawi loa ina i le masina o te sema lea mali lienga
mana fuafua e saini aloa ia e New Delhi i le asonga fua peitai, e mana o mia pele lango le Labour ina ia mawhai ona pāsia le palemene, ona ua mai a ona whaailoa le tā mau o le New Zealand First i lona te tee i lea mali lienga. Na tali le taitai o le New Zealand First, wawasa mana ia Winston Peters, e whaavalevalea lea ngai o inga ai maise mo le lumana i o le eka le sia. Na saunoa le taitai o le Labour Chris Hipkins, ua mai au na whaitau mai ilo le lei e le Labour le mali lienga, ma ua mali lie ai, e whaau au la lato lango. Peitai, na ia whaalia lo nātunga lunga i lea tau maunga, i le mali lienga e whaalawi loa i le vai ngā tupe e o atu i le 20 biliona tala Amerika o Inivesia whaala putopotonga tuma otia New Zealand i totonu o le 15 tausanga. O lo finau ina i se tina o lo o le to ese, polisi al matanga luenga o fale pui, ona o le lava o le taimi e tala no ai i lona ainga pe avili ina le telefoni. O le whai ungo le luafe luafana whaasilasila ai e le corrections suinga i le o taimi, o atu inatu i pangotai whai ai ala tau telefoni, whai titia mai le tolu i tu la sai ai, ile na o le tolu se furuminu te le aso. O lea whainga whauna matua le fia i lava Anne Brown, lea na loka ma whaafale pui i le luafe se fitu, ina uaia whaao o maliu i lana wo o Carly Stewart. O Anne o lo ono fosala i le fale pui mo leo langa a toa. O lo fina uina i lana lo ia lana mata upu, ma wala au i le malo ina ia suia lea polisi, ma ia au kuso luafe lua, na mawhai e pangotao na vilifua ala tau telefoni e le ai se totongi. I numera telefoni ua whaamaonia mai e le fale pui, mo i tu la e tolu i le aso. O le taimi mua atu sa whaatau matutongi e pangota cards e whaiaimi inu te mo telefoni. Tanu mai le suinga i lea polisi, ua le lava le taimi e tala no ai e nilona toa lua o lana whanau toa ono, ma whanau a lana whanau e toa fitu peitai. Na saunoa le lo i olo o tūmo le malo e whaapea na waaia le le whaasoasoa ina le le e pangotao le taimi i telefoni. Na tele ina whao malo ma ave uma e isi le taimi ona o le umi o le taitolu i tū la. E le iwhaia le polisi e whaapea e whaaititi ai le whesota inga o ila tau i o lato a inga. Aina whaia ina ia whaasafua ma mawa uma i e tangata le taimi e whaaonga ai le telefoni. O le ono se furupasene o Maori tutono to ese e ia lato whanau pe ona lipotia le One News. O le tausanga e o mai le aso tolu se fulo iuni luafe se fulo valu. Na lipotia e iwa afe fase lauta maiti o lo iaiso lato matua i tutono to ese. Na finau ele lo ia le malo e ilunga lavon matua le faafita auli. Ile se seo a lato filifilinga na mafu ayo na faasala ile to ese. Ua waaia le siitia i lungo numera o whaailoi awala mo maila whaatulanga inai awala i Wairarapa. Whaailoi nisi o tangata i le fono ale pulenga nuu e whaapea na whaatuina whaailoi lo fou o limiti fou whaatulanga ina i se tasio awala i le aso wharaile. Aina whaaleanga ina e tangata i le aso ngafua. O le tele o tupe o le autotongi la fonga e alu i whaalelea o lau papa whaailoilo. Whaataita inga o le toi whaalelea o lau papa whaailoilo mo le limiti fou e ono se 10 kilomita i le itu la e ono se lau tā la lona tau. O lo talo sangaina i le pulenga nuu le lau tele i a lipo ti atu tangata o lo waaia o whaia i angai o inga. Vili le numera le pulenga nuu i le o ono, tolu o ono, pe vilina leo i le tasi o 5. E silia marse laumata upo tanga oi i pamu penisini le vai aso e tasi, ta lona si itia le tau o le penisini, pe ona whaalawi loa e leo. I whaamaumaunga mai le api a le Gatsby o lo whaailo ai, e tolu tala tolu tasi sene le tau o le penisini va tasi le taimi nei, tolu tala 5 sene mo le tiso, whaali e le komisina langolango leo, e pe ama le tolu se lau fitu se fulu molianga ua whaia mo mata upu tau i le aunga oi penisini, tanu mai le aso luo mati, i whaamaumaunga mai le Stats New Zealand na whaali ai, e lata i le 10% na si iti ai le tau o le penisini, ma le 10% i le si itanga mo le tiso i le maasina talu ai, pe a whaatusa i a Februari, na ta ua e Baltic Sen o le e anaina se pamu penisini ma ngele au kilani. E whaapea na ia whaatonuina lana au whaingaruenga ina ia sila toto ai fōlinga o tangata aile i tatalaina le vaenga e utu ai ta avale. O isi na lipotia e la e atu suti ma ofu le leibe e whaingaruenga i ofisa peitai na waaia o whaatumua lato ta avale ma soso la ese e le totongia. E pea ma le 28 miliona tā latu pe Korea, tutusa lea marsela wafe tā latu pe New Zealand,
ua whaasala nai se paila te mai Korea I saute, ta lulo na whaonga aina o lana telefoni e ta pue ai o na ata, a oia whaafoina se ta mai lele. O le lua whelua tasi na wheto ai eiva ai le ea, o no le whaonga aina o lana telefoni, a o anu le waa I le 5.8 kilomita I le itu la. Na whaia pue nga ata lea lii, e whaamanatu ailo na aveina o le waa, a o le isuia le isi waa na te aveina, e le ia ise isi na whaina ai, a e 5.8 miliona ta la tupe Korea, e whaalu I vaenga toi whaalelea, tu salea maletasi miliona ta la tupe New Zealand. Ta la fau ia mai le si ufafonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli.